खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 नि स्टुडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आसाम विधान सभायाव गोदानै बिसायख'जानाय एमएलएफ्रा समायखिरा लायो। दिनैनिफ्राय आसाम विधान सभानि जथुमाया जागायबाय। समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ आरो समायखिरा लाहोयो गागि एमएलए बारग' आसामनि मन्थ्रि फणिभूषण चौधुरीया। मख'नो गोनांदि जारिमिन लिरजानाय जाथाया देग्लाय विधानसभा बिसायख'थियाव जादोंमोन। बे जाबाय जोबथेसालियाव थानानैनो अखिल गगैया शिबसागर समस्तिनिफ्राय देरहासार जानो हायो। अखिल गगैया दिनै साननि थाखाय बिजिरसालिनिफ्राय जर'खा जामिन मोनना समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लायो आरो एमएलए महरै समायखिराबो लायो। भारতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিব ধৰা কৰ্তব্য আৰু শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বহন কৰিম। ধন্যবাদ। मख'नो गोनांदि दिनै समायखिरा लानाय हाबाफारियाव इउपिपिएल आरो बिपिएफनि बिसायख'जानाय एमएलएफ्राबो समायखिरा लायो। मख'नो गोनांदि आसामाव गासै 126 समस्ति दङ। दिनै भारतीय जनता पार्टीनि एमएलए बिश्वजित दैमारीखौ आसाम विधान सभानि बुंथिगिरि महरै सायख'यो। बिथां दैमारीया जादों आसाम विधान सभायाव बुंथिगिरि जानाय गिबि बर' सुबुं। उपेन बर' असम विधान सभानि सोद्रोमा सायख'जानायाव इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आंहा आयेन खान्थिजों सुजुनाय भारत संबिजितनि सायाव फोथायनाय आरो गनायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथि रैखा खालामगोन आरो आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। आसाम विधान सभानि जथुमाखौ मासिगिरि आजावना गोदानै सायख'जानाय बिश्वजित दैमारीया सामलायो। बे जथुमाव अखिल गगैया मासिगिरिनाव फैगौ 22 आरो 22 मेनि जथुमाव जिरायनो मोननायनि थाखाय मासिगिरिखौ बिजिरसालिसिम लिरनाय लिरनो थाखाय खावलायो। আমাৰ ভূমিপুত্ৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰা এজন সুদক্ষ নেতা আজি আমাৰ অধ্যক্ষ পদলৈ আহিছে। আমি সকলোৰে মইতো এজন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী, কিন্তু মই ভাবোঁ যে আমাৰ সকলো বিৰোধী পক্ষৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ মাত্ৰ এটাই ক'বলগীয়া আছে আজিৰ দিনটোত যে মই যিহেতু এটা কেছত আছোঁ, গতিকে মোৰ কাইলৈ আৰু 24 তাৰিখৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন এতিয়ালৈকে ল'ব পৰা নাই। তাৰ কাৰণটো হ'ল মানে মই ইয়াৰ যিখন কাৰ্যসূচী সেইখন শেষত পালোঁ, গতিকে কোৰ্টলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু দিল্লী বিধানসভাত আমি দেখিছিলোঁ যে এনেকৈ আনকি কনভিক্টেড মানুহ, মইতো এতিয়া আণ্ডাৰ ট্ৰায়েলত আছোঁ, কনভিক্টেড বিজেপিৰ এমএলএ এজনকো অধ্যক্ষই সদনৰ পৰা কোৰ্টলৈ এখন চিঠি দি সদনত থাকিব পৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। মই সেইকাৰণে আপোনাক অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ, যিহেতু মোক ৰাইজে জিকাই পঠিয়াইছে আৰু খুব আন্তৰিকতাৰে সৈতে খুব গঠনমূলক ভাৱে মই সদনত অংশগ্ৰহণ কৰিব খোজোঁ। গতিকে মোক কালিলৈ আৰু 24 তাৰিখে থাকিবৰ কাৰণে যদি একলম আপুনি কোৰ্টলৈ অধ্যক্ষ হিচাপে দিয়ে, তেতিয়াহ'লে মই কোৰ্টৰ পৰা কাইলৈ পাৰ্মিশ্যনটো উলিয়াই আনিব পাৰিম। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम विधान सभानि गोदान बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारीसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरदों। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।